Poštovani gledalci, započeli smo jednu važnu temu, jedan važan serijal. Ovo je naše drugo pojavljivanje i drugo emitovanje tog serijala i razgovaramo sa našim gostom, poštovanim gospodinom Milijom Petrović. Dobrodošli još jednom u ovaj serijal. Mi smo započeli jednu škakljivu temu, jedan širok pojam meditacije. U čemu je posebnost ovog pojma? I evo da nastavimo razgovor, da polako naši gledaoci ukapiraju o čemu mi govorimo i koliko je ovo od važnosti za celu naciju, kao i za našu Srbiju. Da. Pojam meditacije. Pa evo, kad se kaže meditacija, asocijacija je dosta široka. I tu ima danas prisutno stotine različitih meditacija. Posebnost tehnike transcendentalne meditacije je u tome što se u potpunosti razlikuje od bilo kog do sada oblika ili forme meditacije ili pristupa za postizanje nekog rezultata. Za sve što do sada je činjeno da se ostvari neki uspeh je potreban bio određen trud, određena koncentracija, određen napor. Sada u toku prakse tehnike transcendentalne meditacije, da bi čovjek kontaktirao taj najdublji nivo svog unutrašnjeg mira, ništa od toga što je navikao da čini i što se koristi u drugim dosadašnjim meditacijama se ne koristi. Iz jednog prostog razloga što u tehnici transcendentalne meditacije to je drevna, izvorna tehnika koja vodi poreklo iz najstarijih zapisa ljudskog iskustva, iz Veda, preciznije iz same Rig Vede, gdje cijel proces se odvija skroz automatski, gdje sama priroda života omogućava da čovjek pomire u to sve tiše i tiše polje svog unutrašnjeg iskustva, dok u jednom trenutku ne transcendira i taj najtiši nivo postojanja i ne dosegne to polje čiste ili transcendentalne svesti. To polje čiste svesti jeste jedno, da kažemo, za ove današnje uslove možemo reći civilizacijskim otkrićem, koje omogućava da se cijelo sistem ponovo, da kažemo, resetuje na taj izvorni obrazac prirodnog funkcionisanja. Jer sve što činimo tokom života narušava taj prirodni sklad, red i harmoniju i tokom noći dok se čovjek odmara, on oslobađa veliku količinu tog zamora koji opterećuje sistem, međutim, veliki deo tog umora se prenosi iz dana u dan, koji na neki način ometa ili blokira vezu sa tim izvornim obrazcem savršenog prirodnog funkcionisanja. I naučnici su to danas otkrili i nazvali četvrtim stanjem svesti, koje je u potpunosti različito i drugačije od nama do sada poznata ova tri relativna stanja, kao što su budno, u kome smo sada, duboki san gdje nismo svesni ničega i stanje sanjanja gdje imamo nešto što je između ova prva dva. Tako, svako od ova tri stanja svesti ima drugačiji način funkcionisanja naše fiziologije, našeg nervnog sistema. Tokom transcendentalne meditacije mi imamo sada jedno potpuno novo stanje koje je fiziološki sasvim drugačije od ova tri poznata, gdje doživljamo odmor koji je mnogo dublji nego što je to za vreme i najdubljeg sna. Ali istovremeno doživljavamo i budnost koja je mnogo veća nego i za vreme najveće budnosti, pa se to stanje još naziva i stanjem odmorne budnosti. I za naučnike je to bila prava eureka da za jedno tako kratko vreme
čovjek može da doživi tako jedan toliko dubok odmor koji praktično resetuje sistem. I ono što je možda ilustracija dobra toga što se stvarno dešava tokom transcendentalne meditacije jeste istraživanje jednog velikog ruskog naučnika Nikolaja Nikolajevića Ljubimova, koji je bio direktor neurokibernetske laboratorije Instituta za istraživanje mozga pri Ruskoj akademiji medicinskih nauka. Kad smo se sreli ovdje u Beogradu i pokazali mu te debele knjige naučnih radova, on je rekao da je skeptik, da jedna relaksacija može da to prinese bilo šta pokretanju tih skrivenih rezervi mozga, što je bio cilj njegovog naučnog rada. I profesor Ljubimov je počeo prvo merenje u kliničkom centru laboratorije za emocijne potencijale u kliničkom centru Srbije, nastavio se istraživanjima na Institutu za istraživanje mozga u Moskvi, na Maharišim univerzitetu u Flodropu u Holandiji i na Maharišim univerzitetu u Fairfieldu u Ajovi. I nakon godinu dana istraživanja profesor Ljubimov na jednom velikom naučnom skupu iznosi svoje rezultate istraživanja i započinje izlaganje rečenicom da je bio toliko uzbuđen da nekoliko noći, odnosno čitavu nedelju nije mogao da spava. Šta je profesor otkrio? Otkrio je da se tokom tog iskustva koje se dešava tokom transcendentalne meditacije i naprednih TMC tehnika aktivira ceo mozak. Što je bilo praktično samo teoretski moguće. Jer bilo šta da radimo, mi aktiviramo samo delić kore velikog mozga odgovoran za radnju koju ćemo obavljati. Ne postoji nijedan način, kaže profesor Ljubimov, kako da pokrenemo sa te uspavane zone. Kad čitamo, kad pišemo, kad se bavimo muzikom, kad razgovaramo, uvek je druga zona. Tako da profesor Ljubimov kaže, mi tokom života aktiviramo samo 1/5 mozga, 4/5 ostaju van upotrebe. Tako da u prirodi sve što ne koristimo vremenom atrofira i počinje da predstavlja neku vrstu smetnje dobrom funkcionisanju. Iz tog razloga profesor Ljubimov je to prokomentarisao, to veliko otkriće do koga je došao sa istraživanjem transcendentalne meditacije, rekao da je to toliko značajno da svaki čovek ne samo da bi trebalo, nego bi morao da koristi tu prirodnu mogućnost koja je otkrivena sa tehnikom transcendentalne meditacije. Tako da, to je, da kažemo, jedna ilustracija tog veoma vrednog sada aktiviranja celog mozga, što znači da se ukupni potencijal mozga, da kažemo, sveukupno polje prirodnih zakona, sada čovjeku nalazi na raspolaganju kada je integrisan sa tim nivom funkcionisanja. I to je sada način kako čovjek može da postiže vrhunski rezultate u polju kojom se bavi, bilo da se bavi sportom, bilo da se bavi naukom, umetnošću, ili da smo, da kažemo, domaćica, bilo koje zanimanje da imamo. Važno je da čovjek koristi taj svoj puni potencijal svojih mogućnosti. To je ono što donosi sada ispunjenje i radost u životu. Jer priroda života jeste radost i sreća. I čim nismo u prilici da uživamo tu njenu punu vrednost, dešava se da taj kvalitet izostaje i čovjek je nesrećan i nezadovoljan. Milija, koliko ta otkrića danas imaju primjenu u svetu, a i kod nas, ako uopšte postoji? Sama tehnika transcendentalne meditacije kod nas je prisutna, da kažemo, negdje blizu 50 godina i do sad je ovom vrednom tehnikom ovladalo ili naučilo negdje preko 40.000 ljudi u našoj zemlji. Međutim, tehnika transcendentalne meditacije u svetu se primenjuje
u mnogim organizovanim sistemima kao što su vojska, policija, zdravstvo, obrazovanje, velike firme koriste ovo dostignuće da se nalazi velika mogućnost da se značajno u firmama smanji odsustvo na poslu, da se poveća produktivnost i da se kod zaposlenih poveća zadovoljstvo u radu. Tako danas među tim poznatim kompanijama su, na primjer, Sony, Sumitomo Heavy Industry, General Motors i mnoge druge širom sveta. Jedna japanska kompanija, Sumitomo Heavy Industry, u saradnji sa Ministarstvom za rad i radne odnose radila istraživanja i našli su da to daje ogromne rezultate u unapređenju poslovanja, tako da je to otvorilo širom vrata u primjeni ove, da kažemo, prakse u japanskim firmama. Danas je poznat taj posttraumatski stresni poremećaj kod ratnih vojnih veterana, ljudi koji su proživjeli strahote rata, jednostavno postaju praktično neupotrebljivi za život, jednostavno ne mogu da se snađu. Međutim, praksom transcendentalne meditacije se došlo do neverovatnih rezultata. Svi dosadašnji pokušaji da se ti ljudi izbave iz problema nisu davali rezultate. Sa ovim iskustvom koji oživljava taj ukupni potencijal mozga, koji profesor Ljubimov je spomenuo, ljudi kod tog posttraumatskog stresnog poremećaja, ukoliko 2 puta dnevno primenjuju ovu praksu, po 20 minuta, za 2 meseca taj posttraumatski stresni poremećaj praktično se svodi u normalu. Ljudi počinju normalno da funkcionišu. Prosto vežba i za to je potrebna, na neki način. Tako da je to danas, da kažemo, taj isto burn-out sindrom koji je veoma zastupljen kod tog preopterećenja na poslu i, da kažemo, sagorevanja, gde čovjek posle određenog vremena jednostavno se osjeća istrošeno i ne može da daje rezultate. Također, nakon par meseci primjene ove prakse, čovjek se oslobađa tog burn-out sindroma. Nasilje u školama koje je veoma prisutno, da kažemo, svuda u svetu i kod nas, u našoj zemlji, u mnogim školama širom sveta to je sada počelo da biva, da kažemo, jedna od glavnih strategija kako da se, da kažemo, taj problem prevaziđe. Fondacija Davida Lyncha se posebno zalaže za pomoć školama, za uvođenje ovog programa i za unapređenje, da kažemo, kvaliteta školstva i brže doprinošenje stvaranju mira u svetu. Milija, kakve su šanse, odnosno kakve su mogućnosti da to jednog dana počne i u našim školama ovako da se uvede kao predmet, kao eto, deca da počnu da se uče, da imaju tu sposobnost meditacije i tako. Ali eto da bude u onom pozitivnom smislu. Da, ovo je dobro pitanje. Ovo je nešto što deci može biti od neverovatne pomoći. Jer danas imamo situaciju gde deca kad polaze u školu imaju 1000 zašto, 1000 pitanja, a kad dođu tamo, da kažemo, 4. razred srednje škole, kad ih pitate da li imaju pitanja, oni samo da se čas završi, nema više nikakve pitanja. Jednostavno vlada jedno zasićenje. Jer današnji pristup obrazovanju jeste samo gomilanje informacija i to stvara jedno veliko opterećenje. Međutim, ovaj pristup obrazovanju zasnovan na svesti, gdje se čovjek uči kako da povećava prostor za sticanje znanja, kako da taj, da kažemo, kapacitet za prijem znanja proširi, i to je se pokazalo da uporedo kako čovjek stiče informacije o predmetu koji izučava, istovremeno radi na, da kažemo, proširenju svoje vlastite svesti i sposobnosti za učenje i pamćenje i
kako profesor Ljubimov kaže, razvoj zdrave i harmonične ličnosti. I to je, da kažemo, nešto što je, da kažemo, odlična tehnologija koja otkriva genija u svakom detetu. Jer u svakom detetu čuči genija. Ono što sad je potrebno je samo da tog genija oslobodimo. I ono kako se to postiže jeste upravo povezivanjem sa tim izvornim poljem života gde taj genij deteta egzistira. Kod nas u našoj zemlji bilo je prezentacija u Ministarstvu za obrazovanje i nekoliko obrazovnih institucija, što je naišlo na onako, da kažemo, relativno fini prijem. Treba nastaviti sa tim i raditi na daljem informisanju i obaveštavanju ljudi, jer danas su ti rezultati zbilja toliko dobri da je to, da kažemo, nešto da nema diskusije oko toga da li to treba uvoditi ili ne. Da, zato sam vas pitala, ja stvarno je došlo neko vreme, loše vreme, eto, loše i za našu decu i omladinu. I trebalo bi ih malo vratiti na pravi put, vidimo šta se dešava, kroz šta smo prošli sa decom, šta su sve deca u stanju da urade, tako da, eto, stvarno treba osmisliti, a to je jedan od načina da se malo deca usmeri, da im se u stvari usmeri u nekom pravom pravcu, u nekom dobrom pravcu. Da, tu je baš prilika da deca postanu potpuno zdrave, samodovoljne ličnosti, spremne da uživaju taj najviši kvalitet života, radosti i sreće u svakoj situaciji. Čovjek je stvarno rođen da živi taj kvalitet i da taj kvalitet širi u okruženju. Čim se javlja neka sputanost ili blokada tog putu čovjekovog ostvarenja ili razvoja, onda se javljaju te neželjene situacije. Tako da je, da kažemo, vedska nauka dala jedan danas, da kažemo, ogroman doprinos mogućnosti da se čovečanstvo izbavi iz svih problema u kojima se nalazi. Dobro, profesore, ja bih vam se zahvalila sada na današnjem gostovanju, na današnjem razgovoru, pa se vidimo i treći put, jer tako. I nastavljamo ovu divnu, poučnu i korisnu temu. Poštovani gledaoci, to bi bilo toliko za